Oya TVGH. Lances now I doing some person the paper. What if Lances man see my home Aban Satan e dia na ekoso Satan me ti bibi kakra bi oje paro itu abi eye enya hwe ense menuma me na me hye mo semomla sabi na mo me we nyina ekoso no koso na ji fi se twira konkron na ese se ensan nya aduma no enidi je be ma tuama no why manidi koso na je eye aduma pa krache tuama no why sir baba mo bon samu nshira we are not to taxi ko me da si bebre Seta, you. Aban. E mane how? Me na me se mo no. Bati. Yo kompro ne pra aka. Say ye du mane ni. Won sa na de black no. Fa no sa di. E duma me share say ye no na wo ye. So nim so ya aban die. Ne mo hwe. Na aban sa ka aban. Sa aban sa ka aban a. Ho de. Me chida. Do wasi bebre. Hello Ghana for na ya bua me ebiem me na masan be pie han maka tso se ba bia honkonkon ni won me na ya bua hwem wa wunya me da se me ka tro ene me na me nie to na ye ko no 9th December enye yize we die fi bia ni ho enye afro ba digi usika e de na ya bua me na mbo ha no me di motintiman Africa exchange ana de ye ko na ye ko Dubai aye kon 9th December bua wo ho sika ne ye ketua bi metese sika no eye ketua bi enya afi no bi beji sika eden adie ni tie bibia wo pa adwuma aye wo beba ana wo beka ho oni problem office no Santase opposite Beauty Queen Mr. Free Africa Exchange Travel and Town metese Africa Exchange Travel and Town baby bia ye dey ama but enye honko na apese wo kwa ye do beko obeso ko US UK Hamburg memo France Chelsea country bia so no omodo beko ne hia ne so obeba want to me and my office one kura na
frɛ number ye gu screen so no number na na frɛ ɛne omu ni nsa wo so wo behu wo mo na me de to already 9 December de na ye bo ade me say ba bi omoko bia me say metu atare wo mo se bonwono me metu atare wo mo se bonwono se de bonwono atu akran Africa Exchange Travel and Tour bra na osikan kakre